sunburst flowers calling on warm days overdue. Professional wrestler le actor Dwayne The Rock Johnson hi made in hi kumsang khat zakwa somsari pahnia Hayward, California alo pianga ano panlaya har sanatin renga to te hian voina hlotlina hian na satake na puizo ka ti theya ano panlai hian mun sang sanga an kwal thina California pianga ni a New Zealand, Hawaii, Pennsylvania, Texas, Florida ate an kwal zu thina ni mun sang sanga ani wangin skula te po mithar ani zela bully lo tok na sa thin ema kumsom pangami le kani hian ina an ho chu an kongka chu alo in loka eviction notice alo boka inlo amanan pek thailo wanga he notice hidong anni a an in chu an lo thei to don lawani anu ina mu chuan atwar thiam lawa atap na samaya anu tapa mu chuan Dwayne Johnson hian ka thinlung hi ake chia ani atia kariru in thil engpo ka tiang evicted kan ni to lo na tur hian ka tia ti in soya heiba ka hian he thila thena tanga rei vak lawa hian anu chu motor tlan laya kalluin inti lum atum boka kumsom pangami lek Johnson hian chumilai ngei chu amu ani awachan mana kathin phukha atopa ni mai kongsira kanu chu kapoma enge ka soipo ka shelo kanu khachuan engma soilo atia he thil thleng hian nun hlut zia azirtira nun chu olsam taka chan mai thei ani zia shatir ni ina soi University of Miami akala heti lai hian football khel na sa a ma se a in hliam wangin atuina berpo chu khel thei tari lawa an chung godin mun wangin depression na satta ka nei bok nen abial nu nen anin then boka engti ma ka du lawa khoya ma ka kal pe lo ka tap top thei lawa ni ber atia kumsang khat zakwa somkwa panga chuan general studies with concentrations in criminology and physiology chuan bachelor degree alo nei veta a graduate nu hian ahliam po alodam to a Calgary Stampeders Canadian football team to a join ta a ma se first session lai hola pai thla ka ni le a an football team coach hian Dwayne Johnson tan hian wrestling opportunity thazo ko omti sha tirna adon wangin a cut out ni ina soyani hemin hu lok hian wrestling to a training ta apa le apu hi wrestler an lo ni thin nge a atir chana pa hian atui pui lo hle a kumsum le bo wrestling kalo khela ma se to na har sa reng rengin intero te che hi kan nei si a ke ang hian ni ka hlawani ati a Johnson hian WWF a debut ani ta a ama sabera tan Texas a Brooklyn Brawler ni nanin tuma anua chuan WWF chuan flex kavana angina sign ta a khel zela kumaliama kumsang kha chakwa somkwa paruka the nation of domination chu a join lia ta hian darok angin ain sign ve ta thonga a khel chawa wrestling khovel superstar ro pui beron ni in a fight dante a style te chuan mi puite atilung oin atiphur ema star aron ni ta kumsang ni palia WWE chu acting lama kaladu awangina top sana kumsari nuwa kumsang ni som pakhatle kumsang ni som pathum inkar khan part time performer angin aron let le a kumsang ni som pakwa chuan a retire ta ani Khovel professional wrestler ropui berpola ron nita a voitam taka championa intercontinental champion voi ni tag team champion voi nga ni in world champion voi somlai ni in wrestling khovel a hian theingil ani to don lawani kumsang ni pakhata acting chu achanta a ama sabirata damami return sa chuana ron changta a acting po alo doi lo hle a Hollywood star ani taringot mayani he film a hian $5.5 laya lo a actor tana voi khat channa hetiang zat lo hi an omshiat alani lawani Achang zela The Scorpion King, Fast and Furious 6, Walking Tall, Doom, The Game Plan, Get Smart ti tele adang tam taka achanga kumsang ni som pasari khan Forbes chuan Khovel actor lo tamber pani na ada tahialani tuna chuan mi hosa ani to mai baka meeting ai san ron ani ta a Amapwal production company adina aminga 7 bucks production ti chuwa pho a aming hian umzia anaya a football team tenan bana Miami let le khan dollar sari che anaya dollar nga le athir dollar ni chia hi a wallet a chuan a oma khadin mun kha a theingil ngai to lo tur thu asoyani
a hlawh thlin chho mek lai pawh khan depression chuan ala kal san lawa mahse chung rila a chaka ni ti a in hriat na chuan a than chhuaka a ton hriat te chu midang tran puinan man adu ta zawka keima anga har sana ni le na te chu ngai vena an mal lawa ni ti hriat tir ka du ani atia depression na sataka ko omlai khan ngoi mai lawin midang ka soi puya mi pa hi chuan ngoi pui mai kan du thina mahse engkim soi thwa kha in hona lo ngai ani nun depression ne na mang mek te tan ama saber ini lawa anu nung ber po ini don lo inat na le lama khan thil tha omani ti ring thlatang che ati ani fit rukle inchis nga sang ani a kumsang kha jakwa songkwa pasari khan Deni Garcia nen anin neya fanu an neya kumsang ni pasari anin then le a kumsang ni som pakwa August ni som pariat khan Loren Hashe nen an in dei le a fa pani an nei to ani anu inti hlumtum a chan chwa khan kha depression ani tanna ni in a soi apa khan wrestlinga Johnson akal tur kha atira tuipui chia lo ma se anua chuan ama thawin a train le ani kumsang ni khan a autobiography lo publisha New York Times bestseller number 1 alo ni a car engambazat number 1 ni na hi hawani sanghaman hinwa mati a music a chuan country music a ngaina a kumsak ni som pariat khan apa Rocky Johnson hian Dwayne Johnson hi aron phona Kamal Zaiwang hian Karlian deu angai thu surgeon in minshila ti asoya asoi zo ma chuan Dwayne Johnson hian nui chungin atong chu ati topa soito su idu chu ka sia lawm kala idu ber thangro atia Karthar ale sakngalani kumsang ni som pariat December thla khan anu a surprise in thar ale sakani and Merry Christmas. This Willy Wonka golden ticket is good for 12/18. wait. A brand new home. I love you, Dwanta. It's broken again! We gotta fix We gotta fix it! Look, guess what? I get a brand new house. Merry Christmas. Merry Christmas!